e ntšha. Fa setlhopha sa bomme sa Joining Wells se letse se harasitse sa Rival 9 mo leagueng ya Botswana softball. Tene go dumedisa motho e tshwere go amogele nna ke bidiwa Regional Richardson. Nna ke bidiwa Oratile ke fitlhile fa re simolola ka tse di gogang kwa pele matona a le marataro le bathusi ba bone ba tla ikanisiwa mosong ono kwa ofising ya ga Tautona. Matona ao le bathusi ba bone a akaretsa Remoeti Mohasa yo tlhomilweng tona wa ofisi ya ga Tautona a thusiwa ke mme Maipelo Mophuting. Re Prince Maele ke tona wa thuto e kgolwane a thusiwa ke Re Justin Hunyepa fa Re o neetse Ramogapi a tlhophilwe go etelela pele lephata la metsi le bonno a thusiwa ke Re Motsamai. Lephata la metshameko le tsa botaki lone le tla bo le eteletswe pele ke Re Jacob Kilebeng. Re Noa Salakae ene o tlhomilwe go nna tona wa dipalamo le dikago a thusiwa ke Re ke o agile atamelang. Re Wente Molutsi ene o na tlhomiwa go nna tona wa tikologo le bojanala. Faratswana Tautona Advocate Duma Boko o solofetse go fa pego ya botsogo jwa setšhaba ka moso mono ga borone e le la ntlha a dira jalo morago ga go tlhomiwa Tautona wa borataro wa lefatshe leno. Pego e ya botsogo jwa setšhaba e tla bo gape e le ya ntlha ya palamente ya bolesome le boraro morago ga ditlhopho tsa setšhaba tsa kgwedi e fetileng. Maikaelelo a pego e ke go fa Tautona Boko sebaka sa go itse se setšhaba ka seemo se lefatshe le leng mo go sone mo go tsa tsholelo sepolotiki matshelo a batho le tse dingwe. Lekalana la dikgang la BTV News le na la bua le Batswana bangwe mono ga borone go utlwa ka ditsholofelo tsa bone mo pegong eo mme bangwe ba ne ba supa fa ba solofela gore Tautona a itebaganye le dikgang di tshwana le tlhoko la ditiro le dikgwetlho tsa itsholelo tse di bakilweng ke kwalotlase ya theko ya ditemane. Nna ke le monana ga ke bereke ke le tswame ke gore Tautona a ntshe ditiro a bue ka ditiro tota re bone ditiro dita re bereka. Nna ke soletse gore Tautona ba dirisa dikgang tsa mmereko re le banana cause re hetsa dikolo mme a gona ditiro. Re like form 3 se ithala gore ba feitse gore ke bangwe batho ba leng gore ba ka simolla ba rutwa ditiro tsa diatla gore ke tsone ke filang gore bontsi ba rona re berekela thata go di officing dan go ditirong tsa diatla. Tengwe gape ne ke eletsa gore Tautona ka tsa maayam ke dikgang tsa botsogo dikgang tsa botsogo ga ke lebella gongwe se ke ya ka ke tswa serwa yana sepatala sa rona sa serwa tota ga se mo seemong se e leng gore sa itumedisa seemo se se leng mo go tsone tota sengwe mo lapelo. Ke eletsa gore Tautona ka ama dikgang tse di tshwana le tsa health because most of the time o ithela e le gore nako e ntsi gore ga o ya ko dipateleng dilo tse di diragalang ko dipateleng tse e leng gore o ithela gore melemo ya thaela. Banni ba motse wa Totume ba re ba tla ema nokeng puso e ntšha ka ditsela tsotlhe gore maitlamo a ba beileng pele ga setšhaba go aga Botswana o mošwa le go tlisa tsholofelo mo Batswaneng e atlege. Fa ba bua kwa kgotleng kgolo ya Totume ka matlhatso jaaka mothusa Tautona Renda Bagaolathe a neng a ile go dumedisa banni ba motse o ka e le kwa tsholwang teng. Banni ba kopile Re Gaolathe le puso ya gagwe go tlhompha modimo le go direla setšhaba ka tekatekanyo. Bethane Mandu. Mothusa Tautona Renda Bagaolathe o tholega mo motseng wa Totume ka jalo a bona go le botlhokwa gore jaaka a thomile maemo a bobedi a kwa godimo mo lehatsheng le go nna tona wa madi a kgata mothala go gopola kwa godisitsweng teng ke Re rragwe Baletse Gaolathe yo sa tholeng a le mo botshelong. Jaaka rragwe a kile a nna tona wa madi ba ne ba eletsa ngwana wa gagwe go tshwara maemo a wa ka matsetseleko go gotsa Re rragwe. Ke godile le rragwe ne le motho yo bonolo yo bokgwabo ne le motho yo a kanyang dilo pele ga a di dira mme ke bona dilo tse mo go wena e kete modimo ka go thusa ba se ka wa latlhegelwa ke tselae e modimo a go e hileng. O tsaya ka nako e thata e rona re lebileng gore itshilelo e ule le ta tshwanelwa ke go dira ka nnata ka bohego go busetsa seemo mo taelong re ta le manokeng. Me ke ya go leboga motute gore o bo kgonne go ipha nako ya gore o bo le gane mo tsatsing la gompieno o ta go bona bone botsa dijo ke jone
botsadi jwa gago wa itse le wena gore ga o le mo Tutumemo o mo gae. Ke tsile go le lebogela ka ha le godisitseng rre Baletse ka ha le mo ratileng ka teng, mme lorato le le mo ratileng ka teng la phuphuma, la tshologa, la tshologela mo go nna. Le fa puso e ntšha e na le dibeke tse pedi, Mothusataotona a re maitamo a bone a santse a tsepame ebile a sa ošaoše go bua a papametse gore mosepele o ba tsena mo go one o moleele mme ebile o tla nna le dikgwetho tse Batswana ba tshwanetseng ba nna dipelotelele ka jaana ba na le ditoro tse ba batlang go di dira go isa Botswana kwa pele. Re eletsa go aga megobagoba ya dikompone tse di lekanang kana di heta le yone ya Debswana, mme rile re tsanagela re setse re simolotse mosepele yo wa go simolola go aga megobagoba ya dikompone tsa melemo, wa dikompone tse di hetlang motlakase, wa dikompone tsa dijo, mme dilo tse ha re ka di dira re le pope, re le mmogo, re tshwaraganye, re le dipelotelele. Ke a le bolelela lehatshe la Botswana e tsile go nna lone kgantshwane e seng hela ya mahatshe ya Afrika, kgantshwane ya mahatshe otlhe ka bophara. Ke kelotso ya rona gore lehatshe le ko le santse gore le teng. Botswana should, can and would be better. At the end of the 5 years, Botswana o tshwanetse gore a ba changitse. Rantaba Gaolathe a re ba tla dira sengwe le sengwe go thomamisa fa tsotlhe tse ba di solofetsang Batswana di dirwa. Bethany Mantu, BTV News, Tutume. Moemedi wa lefatshe la India mono Re Bharat Kumar Kutali wa kgoletse batho ba gabo mo Botswana go bo ba tshegeditse boitsholo jo bo siameng le go tlhomamisa gore ba ithuta ka ngwao ya Botswana le go arogana ya bone le Batswana. Re Kutali ya re seo se ka nonotsa botsalano le tshwaragano ya mafatshe ya Botswana le India. O buile seo kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa Diwali o neng o tshwerwe mo Gaborone ka Matlhatso. Ke letleletse sengwe le kae go na le ko ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Lwetse le Phalane batho ba tumelo ya Hindu kwa India le mo mafatsheng a mangwe ba ipelela moletlo wa Diwali. Batho ba tumelo ya Hindu ba dumela thata gore dikgwedi tsa Lwetse le Phalane ke paka e ka yone ba kgonang go fenya bosula ka bo molemo. Ke ka moo mo moletlong o ba kgabisang ka mekgabisa e mebalabala e bidiwang rangoli mme gonne le lone lesedi. Batho ba tumelo ya Hindu ba ba nnang mo Botswana le bone ba ne ba tshwere moletlo o motona go ipelela letsatsi le. To the Indian community here, you have my deepest admiration. Despite being far from home, you have kept alive the essence of India's culture and tradition. Ke lemoga maiteko otlhe a la dirang a go tlhomamisa gore le tsaya sentle ebile le dira gore batho ba Botswana ba gole monate wa ngwao ya rona le baemedi ba thothomono le diragatsa gore le ithute ngwao ya Botswana mme le bone ba ithute ya lona mme jaaka re ipelela moletlo wa Diwali tsatsi jeno a nne sekao sa bokamoso jo bontle jwa mafatshe a rona. Compassion and unity not only within our community but also with our Botswana friends and neighbors. Diwali reminds us that the light within each of us can illuminate the world, dispelling darkness and bringing joy to others. Indeed, vibrant is the word that best re ka bua fela ka letsatsi le re rekile le kgatlisang fela thata ka ile lone le diragaditseng gore mekgato e farologaneng e kgone go tshwaragana mo lefelong le lengwe. All the associations under one roof. Go ya ka tumelo ya Hindu nako ya go itirela moletlo o ke yone nako ya maleba ya go nyeletsa dikakanyo tse di busula le sepe fela se se sa nnang sentle. Meletlo e tshwana le e kaiwa gape e le tsela nngwe ya go nonosa botsalano le go thusa mafatshe a Botswana le India go arogana ka dingwao tsa bone. Ke letleletswe
Somolekae Botswana Television Gaborone. Megopolo e ka fang bana sebaka sa go botsa dipotso le go tlhalosa dikakanyo tsa bone mo mohameng wa temothuo go ka ungwela lefatshe leno mo isagong gore le kgone go ntsha dijo tse di lekaneng le go tlhama ditiro. Company ya Kwenantle Farmers kwa Tuliblock e tsentse mogopolo o mo tirisong ka lenaneo la ditshupo tsa temothuo tse di itebagantseng le bana ba dikolo. Re tlhopego ka Karabo Molosi. Disupiwa tse di beilweng ka manontlhotlho go phadisana ke bokao jwa se se ka diragalang mo isagong ka metswedi ya temothuo. Di dirilwe ke baithuti ba dikolo tse di mo kgaolong ya Bobirwa, mme di akaretsa dibaga, kapari, dikoloi tsa diterata, ditlatlana, ditshwantsho tse di pentilweng tse di dirilweng ka mmopa le tse dingwe. After dyeing the plum tree, we take the hard part of the plum tree that is called, in Sibira we call it. Fa re sena go tsenya motswako o fetolang mmala wa mokolwane, re ntsha ditlhale re bo re di loga, re dira ditlatlana tse di ntseng jaana. Upside down to make a finished product. After finishing, we take the plum tree to twist it around. As you see, in Sibira we called it hoboma. Ke sala diwairi, ke di tapolo. Ebe ke kwana ke dira side nngwe, ebe ke dira e nngwe, ebe ke dira dilo tse di kopanya ha gare, ebe ke bata matsopini ke boga ka be ke bata dithini le ditharo. I was busy getting my beads inside the tray. Ke tsentse dibaga mo tlhaleng ka kelotlhoko gore di seka tsa tshologa. Ke bo ke pataganya le letsela le le lone ke neng ke tsentse dibaga go dira leseka le palamonwana e le gone ke ne ke tsenya dibaga mo tlhaleng e thata. I swiped each bead. Baithuti ba kaya fa ba tlhaloganya ebile ba na le keletso mo go gwetlang boikarabelo jwa go nonotsha megopolo eo. Go supa gore bana ba itse gore o ka le makhotone wa ira t-shirt gore gore motswedi wa temo o montsi wa kwa hetla ditiro. Bana ba robile merogo e harologaneng ka gale go supa gore bana ba kgona. Yaanong se se ra gore re le ba tsaya karolo ba harologane dikompone ka go harologana le ba tsadi ko malapeng ga re neele bana tshono eo platform ya gore ba supe bokgoni ba bone mo temong. We want children. Re eletsa gore bana ba dire sentle mo dithutong tsa bone, mme bangwe ba abetswe ditalente tse di farologaneng. Ka jalo re batla go ba thusa go di tlhabolola ka tsholofelo ya gore ba tla aga itsholelo e nonofileng ya lefatshe la rona. For all of us. Ditshupo di ne di akaretsa dikgaisano tsa mmino wa Setswana, ngangisano, ditlhatlhobo kgotsa quiz le go kwala polelo, mme baithuti ba ba fentseng ba ne ba fiwa dimpho ga mmogo le dikolo tsa bone. Karabo Molosi, BTV News, Kwenantle Farmers, Tuliblock. Bontlhabongwe jwa hotele ya Chobe Marina ko Kasane e letse shele morago ga gore molelo o simolole ko lefelong le go apelwang ko go lone. Molelo o ne wa kgonwa ke go timiwa ke ba ditima molelo ba thusiwa ke mapodisi le setšhaba, mme ke fa o setse o sentse dikago tsa diofisi lefelo le go jalwang mo go lone le a mangwe a botlhokwa mo hoteleng eo ya manobonobo e mo letshitsing la noka ya Chobe. Ke a leboga eole ka pego. Go ya ka Assistant Superintendent o thusitse marape ba amogetse pego ka molelo o shang ko hoteleng ya Chobe Marina Lodge mosong ono ka nako ya lesome. Go tseneng ko ba hitetse ba ditima molelo ba mekamekane le go leka go tima molelo o pele ga o kukela. Wa marune rata gone ha rata ra ithela mollo o setse o kapile admin block busha ebile mollo wa teng o no setse o tsamaela go di roomong ka lesego le ba stima mollo bane ba setse ba gorogile mma mme ra kgona gore re lwantshe mollo thata o ka hitela go di roomong. Mollo o simolotse kwa go side ya kwa admin ko godimo ba o bona o thaga ko godimo ko ceiling o thaga ko mme a re se be re itse ka gore santse re le mo dithothomisong ma ga re ka ke ra re tota mollo o batlile keng. Go ya ka basupi molelo o go bolelwa fa o simolotse ko lehelong le go apelwang mo go lone ka nako ya boroba bongwe mo mosong, mme o ne wa anama le dikago tse dingwe ka bonako. Go lebega molelo o simolotse ka bo 9:15 ko kitcheneng
ba ba kwa ntle ba ne ba lemoga mosi o tswa mo kitcheneng ebe all the fire marshals di tswela kwa ntle because the alarm went on ba simolola go tima with the fire extinguishers and the fire hydrants that we have o bo go lebega gore ka gore ke bojang o go iketsa the resources that we have that's when e be re letsa ko counseling gore ba fire ba re thuse ka dikoloi tsa molelo they came yaanong kgang ke goreng o ne o le bonako tota mo e leng goreng hotela the admin block e includa le kitchen e shelegela yotlhe team ya me ha ba tsena ha ba ithetse mollo o setse o dule mo taolong because this is a double story building re ithetse go kapile gone go godimo mollo o sha gone go godimo wa ile re bane ba sena access ya go ka goroga teng go tlhalosiwa fa go sena dikgobalo kgotsa dintsho mo tiragalong e ba ba neng ba robetse kwa hoteleng eo ba ne ba isiwa kwa lehelong le le babalesegileng di-guest re kgonne go dintsha tsotlhe mo di-roomong my reservations team is working around the clock gone yana re ba batela boroko ko dihoteleng tse dingwe le bone the guest ga gona ope o gobetseng ba kgonne go ka tswaela bothe le one staff sa lodge ga gona ope o gobetseng ba dule bothela go sena o gobetseng dithothomiso di santse di tsweletse go thomamisa se se ka tswang se bakile tiragalo e le tshenyo e bakilweng ke molelo ke a leboga eole BTV News Kasane lenaneo la go neela bagwebi ba ba fatlogang bokaedi le kemonokeng le supagetse fa le ka noa moro mo go tlhabololeng le go aga itsholelo ya senela ruri kwa toropong ya Selipikwe le lefatshe ka bokakaretso seo se rurifaditswe ke bagwebi ba ba 20 ba ba neng ba tsene karolo ya ntlha ya ithutuntsho e tla go gang kgwedi tse 6 e rulagantsweng ke ba moepo wa Premium Nickel Resources Botswana e tshwaragane le lekala la USA le setlhopha sa bana le sabe morago ga mosepelo wa dikgwedi tse 6 bagwebi ba jaanong ba na le tumelo mo go se ba se dirang maikemisetso a go emelana le dikgwetlho tsholofelo le tebelo pele go ka nna ba tshwara teu mo go ageng mohama wa dikgwebo o nonofileng ebile wa akaretsa botlhe ka maitemogelo a ba akotseng ba tla kgona go simolola le go godisa dikgwebo le go fitlhelela ditlamelo ga mmogo le go atolosa dikakanyo tse dišwa re hano go tla go ipelela maduo a mosepele wa dithuto tse di tsetseng kgolo le go bula metswedi ya itsholelo mo dikgweding tse 3 mo go tla solegelang mosola botlhe ba ba nnileng le seabe mo lenaneong le Our product is currently undergoing nutritional value testing. dithoto tsa rona di santse di tlhatlhojwa boleng ke ba lekalana la nnadi matshwao a tebego ya tsone le barcode le tsone di tsweletse gore re kgone go di tsenya mo marekisetsong lenaneo le re butse matlho le rokoditse megopolo e tlhabologileng le gore tsenya moa wa go emelana le dikgwetlho I believe we can expand our business. ke dumela gore re ka atolosa kgwebo ya rona go tsena mo madirelong a tshwanetseng ga gona yo ka dumelang gore ke dirile dinekere tse mo lwapeng sengwe sa tse re di rutilweng ke go dira mmogo ke tsene hano ke sena kitso e ntsi ka kgwebo mme ke e rata But I loved this. bagwebi ba supile bokgoni le keletso ya go itlhoma kwa pele ka dikgwebo tse di ka ntshang maduo a neelanang mo dikarolwaneng tse di farologaneng tsa itsholelo The number of entrepreneurs. palo ya bagwebi ba ba neng ba sa bone dipoelo e fokotsegile ka 50%. fa re simolola bagwebi bangwe ba ne ba supa gore ga ba dire dipoelo ebile ga ba tlhaloganye se ba se dirang mme seo sa fetoga fa lenaneo le ntse le tsweletse dikgwebo tse di dirang madi a fetang 10,000 pula mo dikgweding tse 3 dingwe le dingwe di oketsegile go tswa kwa go 21% go tsena mo go 35%. 53% ya bagwebi ba kgonne go bona dithuso tsa madi Managed to secure financing during the course of the program. Botswana's entrepreneurial. mohama wa kgwebo mo lefatsheng la Botswana o na le dikarolwana tse di farologaneng ebile wa tlhabologa re a itse gore lefatshe leno le tumile ka kagiso melawana e siameng le maitlamo a tlhabololo itsholelo ka seo lefatshe leno le na le matshego a ka letlang dikgwebo go atlega le gore di nne le seabe mo go godiseng itsholelo National development. tswelelo pele ya lenaneo la go godisa bagwebi mo toropong ya Selipikwe e ikaegile ka maikaelelo le seabe sa botlhe bagwebi le kemonokeng ya banni Karabo Molosi BTV News Selipikwe
wa se ke ja ka re tla go mkhutlong jwa dikgang tsa rona mo ureng ya gompieno mme re je rena la sekgantshwane sa rona retso a sa tswa go fiwa setsele mo mafelong a beke a fitileng a bidiwa best styled TV person of the year e ra gore nkana ga ka Setswana re tswa go tlola go twa go te ga go lebilo TV ke ena la ka sela go feta batho botlhe mo mererong ya tsa television re nela jalo Edwin Mashia Khomo go rena la tsone tsa metshameko. Ngwanatsele a le lesome le boroba bobedi ngwaga e le wa 2024 mothoetso Madume dumela a dilume serota ka tsa metshameko na ke Edwin Mashia Khomo metsone tsare setlhopha sa bomme sa softball sa John Wells se faphile sa Rival 9 ka metabogo e le 23 go le mongwe mo motshamekong wa ligi ya Botswana Softball Association wa beke ya bone o neng o le kwa lebaleng la National Diamond mono Gaborone a re utlwe go rata moeng ka dintlha. Wells e simolotse motshameko sentle kwa di sa dirang di le 10 go ile nngwe. Bomme bao ba toropo ya moepo wa Taemane ga ba isko ba tlhole ba leba kwa morago mme ba fenya motshameko ka dirandi le 10 go tsenne setlhopha sa Rivals. Go ne ga supagala sentle fa Wells e ka ske letlelele Rivals go boela mo motshamekong fa ba fenya inning ya bone ka 10 go lefela. Rivals e ne ya latlhegelwa ke inning ya bone le a botlhano ba latlhegelwa ke motshameko ka di inning di le 33 go ile nngwe Wells. Go teng reta go kopana re train reta go traina ke gone hala mo gore kgontsha ke letse ke gore re di fenye ke gore ga gona gore o ka iresa gore o lathegela se se re se batang tota ke gone go fenya tota hala sone se se re opaganyang ke gone tirisano mmogo go kopana go mabaleng a re tswa mabaleng re nna hatshe ra discussa we have our time together regrouping ke gone hala mo go re thusang gore re kgone nka rotloetsa Batswana gore ba nna ba ta go lebelela di-game ba re rotloetsa le ka go sponsora di-game because re tshameka le kela e sa nang thotloetso. We made errors in our first inning which led to that team. Re dirile diphoso tse dintsi mo inning ya rona ya ntlha mme se sa dira gore Wells e nne le ditshono tse dintsi mme a re boa re se ka ra kgona go dira botoka mme fela re santse re tla le ka thata ba re biditse and we still have more to do. Mo maduong a mangwe setlhopha sa Wells se fentse sa Rivals 26-0 pele fa e betsa Gideon's Warriors 17-3 go rata moeng BTV Sport Gaborone. Setlhopha sa borre sa kutlwano se padimotse sa Kalavango ka setetse 3 go lefela mo motshamekong wa ligi ya Botswana Volleyball Federation o neng o le kwa mabaleng ISSKB. Phenyo eo ya The Big House e tswelela e babaya mo ditlhopheng tse di kwa godimo. Motlhala wa motho ke molomo a go rutwe go motso sefako. Setantha e simolotse dithopha di le kana ka masheta di lwela dintha fela ya nna Big House ba bane ba ntsha thogo ba tsaya ketapele 15-10 pele ba gapa sete eo ka 25-14. Seta ya bobedi e boe kgatisela go feta jaaka banna bao bana ba tikana ka noga utwa pharologanyo e nna ntha tse tharo fela go feta kutano ba e fenya ka 25-22. Seta ya boraro e bile ile a bofelo Kalavango ba leka go boela mo motshamekong ba lotse ketapele ya Big House mme borre ba kutlwano ba supa fa go sena sepe se se ka ba emang fa pele ba e phamola ka 25-20. Seta ya boraro e bile ile a bofelo Kalavango ba leka go boela mo motshamekong ba lotse ketapele ya Big House mme borre ba kutlwano ba supa fa go sena sepe se se ka ba emang pele ba e phamola ka 25-20. Ga ra tshameka sentle re lusitse to kutlwano ne le game ene re sa tshameke go thelele we didn't play I think go tswa le go training most of our players the bantse ba se available for training this week and madu a teng kona ra bone gompieno ana and ke tsa gore ta boela go morago ra go baakanya and have them start training well re ipaakanyetsa di game tse di tla ya motshameko o utumetse thata because I consider a set and happen go supa re ba kopana tota
tsa re game ya mabane e re thusitse bana ba kgona go itshila gape le dikwena preparing for this tougher one. And today I feel they played very well. La ntse re rusa i-service sontra berekela mokgweng ya rona ya service thata re baakanya going forward. Mo metshameko e mengwe setlhopha sa mafolofolo se fentse sa Spiking Stars ka 7-3-1. Setlhopha sa Police 6 se phadimotse sa Dikwena ka 7-3-0 fa go bomme setlhopha sa BDF 6 se faphile sa Dynamites ka 7-3-0. Setlhopha sa Dikwena se komoga tengwalo ko Sebonego Segonte se fapiwa ke sa Kutlwano ka 7-3-0 pele se tswapetswa gape ke sa Police 6 ka 7-3-0. Kgomotswe Sefako, PTV Sport, Gaborone. Kevin Barker le Andre van der Vaart ba Afrika Borwa ke bone ba fenye ba lebelo la dikoloi la Botswana Off-Road Championship le le ne le tshwaretse kwa ga Kgatla go rata moeng e ne le moeng o a disetse morago. Mo lebelong le le neng le kgatlhisa ebile le tshologetswe ke balatedi ka dipalo tse di kwa godimo borra ba babedi ba ba neng ba kgweetsa koloi ya Toyota Hilux ba fentse karolo ya Production Class D morago ga go tswa kwa morago ba sena go siiwa ke dikoloi ka bontsi mme ba kgona go lwa go fitlhelela ba fenya lebelo leo. Ba ne ba salwa morago ke setlhopha sa ga Shohid Amin le Imran Abi ba monogae. Bafenyi bao babedi ba rentswa go nnile le dikgoreletsi mo tseleng e ba neng ba e dirisa ba itumeletse phenyo ya bone. Technical, hot, but very good. Good driver. It was very nice. We enjoyed it very much here in Botswana. First time we raced here, very good. Re itumetse thata go bo re le mono mme ebile re fentse lebelo le fa go ne go se motlhofo go ne go le mogote gape mo tseleng go ne go na le dikgoreletsi tse dintsi jaaka diruiwa tse di neng di sa sanke ga fa thoko ga tsela. We enjoyed a lot of so yeah, thanks for Botswana. They can tap themselves on the shoulder. Fa tswala gagwe morulaganyi wa lebelo la dikoloi Moez Ahmed a re maikelelo magolo a bone ke go godisa lebelo le gone go thusa bao ba metse e ba tshwarelang mabelo ao mo go yone go tlhabolola matshelo a bone. What do we have to offer in Botswana in terms of terrain for off-road racing? And we said let's look back at the roots of off-road racing in Botswana. Simolotsa lebelo le kwa jwaneng pele re ya Mmantshwabisi mme re mo legatong la boraro mme maikelo a rona ke go godisa lebelo le mme gape lebelo le thusa le bone ba re tshwarelang mabelo mo metseng ya bone ka gore ra ba hira re thusa le go ba letlelela go rekisa dijo mme ka jalo ba itirele letseno. We have a reach out program as well for the underprivileged there where we help contribute drinks, food hampers and stuff which assist those communities. So we don't go to communities and just race and then go away and forget about them. We try and make it a sustainable thing for the village and surrounding areas so that they also benefit out of what we are doing. Mo letlhakoreng le lengwe la Special Vehicle, Mohammed Nu le mokgweetsi ka ene Junior Vadi ba ne ba ikgapela maemo a ntlha mo Class A. Lebelo la Botswana Off-Road Championship le mo legatong la boraro mme le solofetse go tswalela gape go ya legatong la bone kgwedi e tlang e supa. Go rata moeng PTV Sport Gaborone. Mothetso a tsanako ya bosupa re dibe khutlo gone fa ke tsatsi la mosupologo ke re mothetso kgomo mogala tshwara ka thata e se re go tloga utlwa sebodu wa kgaoga tlholantse o bereka ka bonatla bonokopila le botswerere mo dimojong.